Tá Reo Agus Fiuchphointe difriúla ag leachtanna difriúla. Ag bra ar na fórsaí difriúla idir mólíní. Tá fórsaí níos láidre ag rions mólíní sna leachtanna. A chuineann mólíní le chéile i gcompaid le ceannalacha eile mólíní. Dá churma na coníní sa leacht, agus dá láidre na nasca, is airde an Fiuchphointe. Tá Fiuchphointe uisce chorm le 100 Celsius. Agus tá Fiuchphointe híliam leachtach chorm le 268.95 Celsius. Cílann an Reo Fiuchphointe an toirt ag an éireann leacht soladach. Tá Reo Fiuchphointe uisce chorm le 90 Celsius. Agus tá Reo Fiuchphointe nitrogen leachtaí chorm le 210 Celsius.